ntakunda ariko tu nakundi n'ubundi ntunzwe n'umunwana kana mpurabudi ayiwa haroza nikanze ariko haroboroga amashyamba pate wa studios presente ukobwa ndumva ari bwongorosi ntago nde American Media hamwe na Constance Media ukobwa consistency hafa vaho mwasumyi cyanzanye no kubasobanura so kwasomera ukobwa amashyamba zaka goroba nimari rukanga ukobwa afite ubwoba pagenda kandagira igicupa ariko ayi mama ukobwa ntaga byumva ufite igihunga baza kurikiwe bana y'urucupa rurerure shawo kirahure rangije cyakenda hambira ku kirenge arakomeza filime yishwe no one lives nta usigara ari muzima nta urokoka fatiraho turore yitonze kumfashe yari baragenda ayare kandi ajyana mu shibuga hano hariteze imigozi hayiwe bana mukobwa batano ku giti dotineti baturore batarwara ucupa afite mu ntoki tangira kugenda yandika ku giti sanga harimo arakobora amagambo arimo arashishimura ku giti yandika ngo wajatu akadomo igiti akadomo neti amaze kuye kumbuko yakanditse kanse ngo ano Emma alive bivuze ngo Emma aracari muzwa yitwa Emma bahise no one lives no one kurokoka pa c'est en français nta n'umusigara muzima bwatinze tuvuye kuri mukobwa tugaruka hakuno hari imodoka yazaga ifite ukanuza inyuma mwihangane arabazaga mugabo muto mugabo mukuru nakuze Luke Evans amaze nyakuri de kumwe n'agakobwa ntabwo nzi ko ibintu bizagumara icyaha kimwe n'umukobwa muto ati nyizera bizaba kimwe it will be the same. I'm going to miss everyone. Nzakumbura buri umwe mbanza bimutse ni couple ati nzakumbura buri umwe ati ubuzima Betty yarimo arabwira umukobwa It's life, Betty. It's life, Betty. Ubuzima ubi munarimuka kongera akajya handi. Sometimes it's necessary to relocate. At sometimes it's necessary to relocate. Arigera rimwe rimwe bikeneye ko umuntu yakwimuka kajya guhigira handi bitewe n'impamvu runaka. Seem like it's not your fault. Wikigira ngo atari amakosa yawe. Out of every bad situation for something good. Ati tekarigiye umuntu acika situation mbi kugira ngo ajya hari bigeza. Don't you agree? Yeah. Ntabwo byemera. Invented way of looking at things. Umbana ubiteka ryose ufata imyanzuro ugiye gukora ibintu ntabwo nyigisha inama. I don't think you'd be so in love with me. Ati nagari kubyakaye bimeze mu gihe turi mu rukundo. Nta mwanzuro mbi nafata shiri wanjye. Don't f*** yourself. Mba mwinira tunera imitoma n'ubundi myanzuro yose ufata no uyifata ntabwo nyigisha inama. I stopped somewhere for the night. Ati je ndananiwe reka dushaka twagangikira ijoro dore ko twakomeza. Bagiye mbari kuri abazungu usanga ibintu bimukana ari bikeya akenshi amazu bajya musanga ari self contained harimo buri kimwe cyereka inzu wiguriye ari yawe niyo ujyanamo iki ibintu cyangwa se baguriremo ibintu byawe babanje gushaka ko bagangika. Now, please don't tell me here for directions. Tambwa kuja kumaza ibyerekezo. Rooms all with your name on it. Ati hano rwose hari ibyumba 15 ntabwo haburamo icyabo araramo. News is I know exactly where I'm going. The bad news is I only need one room. Ati cyo baje nuko aho ngiye nahageze ahubwo nyene icyumba kimwe. What I can get. No, I just need a credit card. Ati nyene ni credit card ngakura amafaranga nta bindi birenze. Wow. Wow, mbe akobwa keza. Pretty. Keza? Young. Ni nagato. Pretty young. Like 'em. Yeah. Nebukunda cyane. Yeah, that's an unusual name. Nezina risanzwe. My father had an unforgiving commitment to historical reference. Ati data yagiye amama karite ngajya nyakoresha ko ari amafaranga amara gupfa ariko nakunyiza medical nako historical reference. 8 sound to you. Cyumba mu numero 8 cyaba ari sawa. Sawa nacho. Nacho bitwaye. Baba cyumba numero 8 bakora iki? Bagangikemo. Local law enforcement Gati zaro ku makuru bari magateleviziyo mu cyumba. north of Spokane. Ati rwose hano FBI cyari mu iperereza. Missing heiress Emma Ward. Ati ari umukobwa wabuze rwose arajya gutwara kuzungura imitungo yase yitwaga Emma Ward. Amaze amezi 8 abuze. Ariko hano twazanze mu ishyamba yatse ngo Emma alive aracyari muzima. Bivuze ngo ntabwo tuzi ibintu byanditse ryari. About half a year Ariko tumaze igice kirenga cy'umwaka turimo turamuhiga. after
her abduction. nyuma y'uko yashimutwe ntabwo turamenya Emma Ward yagiye kobwa n'umuhanga You think? niko bicyakora kwanditse ku giti kuriya I don't think I would have thought to do that. yewe sinya ko nyuma ndi mu bibazo nk'ibi nashimuswe natekereza kuba nakwandika ku giti kuriya nkoboraho Now she has a chance. ariko bafite amahirwe ko bazamushaka akamubona mugabo ateka ariko aba ari amahirwe there is always a chance mugabo amagambo ni make How these things turn out. sasa ni bwatinze tugaruka ku rundi rugo hakuno hari abari bano barapakira ibintu ganashyiramo akabaraga That's easy for you to say. ni amagambo make yo kuvuga kabisa ni bakanyama ko bapakira ibintu byo ku rugo rumwari n'imodoka yazaga urebe You gotta be kidding. kanyenesha Jack, can you do me a favor and go and open the gate? jakagera ufungurira amarembo mwana wanjye kubera Why? Because the gate won't open. I need you to open it. nyine kubera ko amarembo atakinguka ukeneye kuyakingura gera ufungure Thank you. kandi urakoze mwana wanjye ni famiye kumbe hano hari abari kubimura urebe ku manywa y'ihangu kino kigize guca mwana ibibazo mwana bagira urugo manza ari abajura bari baje kwiba hog famiye ikomeza imbere home sweet home bari baragiye mu kavakansi hari abari baje kubimura ku ngufu n'abayishima bayapakiye babaze nabi bane bandera basanze abasambo imuhira mugabo parika hakurya. Let me do the talking. yakanye nevugana nabo Don't you think it's a little late for talking? none se cyake gitarenze cyo kubavugana nabo bano bantu ko biri kozo cyo kubana amagaye police kari baparika hakurya mwana nyuma telefone yanjye mraho mugabo afata telefoni mandiga yese abahereza arasa umugabo filime sasa Flynn yarabarashe wagisenziwe warunaziwe umusazi ingumi ryo mu nda wa musenziwe we birahagije enough Flynn yarashe famiye Fucking thing. He had a phone. mwana yarafite telefoni bro nagomba kumurasa papa. You have a phone. Should I shoot you? hasi nawe ngora se kubera ko ufite telefoni buri wese ufite telefoni bajya bahita murasa wa musenziwe barashe famiye mugenzi ko umugabo yarafite telefoni babasoza bose. Cop in the county heard that racket. You made Atiko biri kose polisi zose zirimo igana gace mu biruza kurwa amasasu. a mess here, Flynn. Ntabwo turebe buryo twavana uyu mwana none Flynn. I mean, what Ariko nabaye mu gatafari kanya. did you think was going to happen? That we None se wabona ko telefone yaraje guhamagara ndi. sit down and have a cup of tea with the Cleavers? None se washaka kujya tena muri gereza cy'umwanga cyayo kwe n'izindi boys. He told us they were on vacation, Flynn. Flynn mwatubwiye ko bari bagiye muri vacances baragiye mu tembere. Now they're on permanent vacation. Ariko ntabwo bagiye muri vacances yo guherayo. Nari mbishwe bagiye muri vacances. Kumbe Flynn nazo ngiteje cyo kuza kwiba hano hano. Fuck this. This is so seriously fucked up. Mane turaraburije bro turaraburije. Crying? Usanze ari marera cyangwa. Mwana ukoze biki Flynn? Ethan, let's shut it down. Mwana muri kuryo tumuntu yavana akiri kare. Shut it down. What about all the Ebice gana biyo ngo tube parike. Kugurunwa. Let's go. Turebe buryo twava hano. Flynn yivuganye nyirurugo n'umudamu n'akana kabo. Kumbe hakuno ya kapo. I had to. Ndati nagomba kubikora. Yesu umugabo avuye hanze. Nkorewe. Don't touch me. Uriya gore bigira umutima mwiza. Agera gutya kivumbura nta cyamurakaje. Ndati ndashonje. Eat. Genda urye nyine. Leave you here alone? Musigano wenyine se? Right. Sawa. Why don't you go have dinner with your girlfriend? None se ne ujye afata dinner na girlfriend wawe. Sasa hari ukuntu umukobwa wazi ko ufite mukundana ariko nakakwikura rwose nta kibazo kajya kana kubitwa nta nibirenze gusa cyaka kuzatsindura umutima wawe. Sasa ubwo kati we na girlfriend wawe kuki mutagenda musangiye dinner? Would you be rational? Hasi wagerageza ukora wa mukobwa we. Nimba uraje ngo tureko twakuba ku mubano nukambaza bya girlfriend wanjye. Ndamufite ariko ntabwo bikureba cyane. Wagerageza ukora kucyo rumunyibutse. I know what you were doing out there. Ndabizi ibyo ukora hano hanze. Ubu wasa nanjye ufite nk'abandi nka Veni. Oya ujya wibeshya. Ni bwatinze kuri ka motel hamwe baraye. Barangije. Just weed tonight. Mwana batugirira inama twabona cyo parzo hano ku mugoroba na. Let's see. Nakandebe. Go up here about 20 miles. Urabona imbere miles 20. 21, there's Ku muhanda 21.
uraza kubona ka restaurant kitwa Great food. Helena Great Food. Bagira ama steak meza cyane. This old boy treating you well? Musora gufasha neza arakubona warakaye. Abantu bajyanuka ku bandi. All right then. Saba nta kibyo nibinde bamijire muzima. Self and I'll see you when you Bana bato mwenjoye ngibe mugirana. Saa turi kumwe. Yivumbuye. Babarangiye hano itwa ngo Helena Great Foods ngo bagira ama steak meza. Bwatinze baza hakuno. Can you possibly... Reka impamvu yibyimije nukorera mukobwa dukundana cyangwa. Mana mbe byo bari cyakubivuga. Reka twenjoye nge dinner basi bwari mwe dusangire byane mugoroba ibindi byo matiku twe tubiretse. Agakobwa gakundana n'umusore. Haka buri kanya kamubaza girlfriend we buri kanya. Note to self, do not order the fish. Hano ntuza kujya datinda n'odaringa amafi. Sign of forgiveness? Sene ikimenyetso cy'imbabazi kwa yemeye ko dusangira cyangwa. Baza gusangira Helena Steakhouse. Injiri ndani. Hana mama kibweceri. Mwesanzire ni mama Derek again. Nyechere rwose. these months. Hano aratete samezi yose. Amba mbona za kumwe. Amba ngona wakire tebo. Ni mama Derek again yafungaga restaurant. I'm Amber. Netwa Amba. This fish is a terrific John. Atiri wose amafi tufite twa terrific Jolly. Is it aged because no one orders it? Ata mafisa na bwabata dukona muntu ugiye daringa. Chaka bene biri fresh. Why don't I start you off with something to drink? Dane semere ko tujya ku mande mwari singa bazanga bahe cyo kunywa. Hanyuma indi bikaza mu nyuma. Nge nanywa wine. Bakira dore bya bisambo bya bibaga byaraca abantu. Ngo birije muri aka restaurant kamwe. Ka Helena. Baza hakuno bamaniga. Humor hog. Mwana hogu ujitekereza neza. Have my fun. Mwana nangira ibinezeza. Ne cyafulini bacyabarakaje. Mva uyu mutipe n'umusazi pe. I'm a team player. Mvande mwikipe yanyu ariko. Mbara mbwa ruzingo. Friend, become a fucking liability and my fucking wallet is. Mwana ujua sumeza nka uri ikina kidafite numaro. Muntu ngurishti yacu. Ethan's right. Eda nibyavuga nibyo. Today's on you. Uyu munsi ni wowe. Figure out a way to make it right. Atigerageza buryo cyo akemura ibibazo wateje n'abantu bakoze icyo waraje. Maybe we will be friends again. Bwana tukakunya tukaba inshuti. True that. Niko bimeze. True that. Are you mad at me also? Nawe wandakariye mwana. Bro. Take any shit from you today? Ati basi umuzi nakuvana n'umwanda. I'm gonna turn you fucking ball sack. Kana weza gukanda n'ibinanga. Shut the fuck up. Funga banwa. Putting your time. Why ntabwo ubwo bakuvuga mugende mo navuga. Ni Flynn. Bafite gengo y'amabandi. Bamwe agenda sukura umwanda yateje. Ubwo gusukura umwanda nta kindi akora. Kugena akavana imirambo n'ibiki byose. Yabantu yarashe. Saka banza ngende gukamura kwanza. Kubita mugenzi we. Urebeye. Abaraha. Chere ntukarya ibintu bimwe na bimwe yarye bituma wabyibuha. Nta mpamvu yo kubyibuha nk'udatekereza. Ubuke nanga tayiga kagezweho small size. Akore buri murambwira buri murarya ibiki ntakurya nk'ibyo ndya. Maniga Flynn aza kweza kuri kapo yibere hano. Around here. Ndabona mutara abantu hafi. Urebe bwa mbere rese abantu. Dona no kweza ku bandi. Maniga navuga. I think they're mutes. Banza muri ibiragi pe. I think they're fucking mutes. Bana batipe ntago bavuga. Aza kweza ku bandi bantu. Just passing through. Turimo turatambuka bavuga tuje. Just passing through. Ati turimo turatambuka gusa. Just passing through. Twacaga muri quartier yanyu ntabirenze. Ndabibona pe. Are you moving? Murimo muragenda se? Relocating. Turimo turimuka relocating. Are your worldly belongings? None muri kwimukana ibintu byanyu byose se? Wibuka n'ikijura gipanga kibibe? The belonging. Ati umutungo afite muri isi uratuma nimukana. Is that right? Niko kuri n'uyu mukobwa se n'umutungo ufite wimukana. How much is she worth to you? Ubundi si umukobwa afite agaciro kangana iki mbere yawe? Any trouble. Umva wana abaje dushaka tubabarire. Just forget it, okay? Baka tubyibagire. We Flynn. If I wanted to hear from an asshole. Ndashaka imbesire abari yinsubiza. Ati ku mugabo atanazi ngo want to hear from this asshole. Asi n'umuhol nyina kenji. Abantu biturije. Uranyumva? Uyu mukobwa afite agaciro kangana iki? Kwinjira bazwa nk'umugabo. See it. Ko mbibona. Your girlfriend looks at me like I'm the unsavory. Cyari rwose umukobwa ameze nk'umutana atabarwa n'umuntu waba mukunda. Ko araciriritse cyane. Uncouth perhaps is. Kimukoraho.
urebe Maniga areba ikiganza arangije afata n'icyuma yitonze urebe kiribwirira kiramurekura sheri n'u Rwanda yakugera inama z'abantu n'u Rwanda n'ubu nagura umuntu wangana na nyago type yanjye I know the type. genza abantu b'abagabo bari b'amabawuza turwana mane uruzingo nkawe se areba uruzingo navuga ntugavayo. Don't mind my boy here. Usaranye n'abateze ikibazo. Loneliness is to scare the tourists. Uyu mwana akunda kwanga abaturiste cyangwa abatourist. Let's go. Ngaho tugende. Baba nango Flynn munyihangane ni hog baramujyana. Tujyana wa besiriwe. Kimara gusinda kikabangamira abantu. Shit. Where are you? Mwana ntukajugunye ahantu ndira. Ntugateze ibibazo ahantu ndira. Don't shit where I eat. Rangije. Yitonze mugatinze Maniga bamaze kwibanira igiporezo n'umukunzi we bakomeza urugendo nk'ibisanzwe. Am I really your only worldly possession? Mana manze yikundira kwibera mu isi ya wenyine yagutwaye umutima rurundi. Motipe naravuga n'amagambo mabiri. Ata abantu benshi ndabakunda ariko bakiraho kumbagara cya Flynn ndara ngo kirabatera mu nzira. Flynn ntiyanyurwa urebe bari bigendeye dore Maniga bahuye kare aje akora ku gakobwa k'umugabo yaraje n'abatera mu nzira bagenda. Maniga atuma akora impanuka. Umugabo batazi, umugabo utavuga menshi, umugabo buriya nujya no guhaga ujye wagera ku muntu muziranye. Ko nkayisaka rukuntu bari banavuye mu gisirikare n'ababaye cyane ushaka kunyiranye nkaguturitsa bro nkawe baya komando mujye mutugendera gace peti yangu ko buriya giza bwa kabona mukomando n'amagambo dukoresha kubadirisha gushamburiya kuvumiriya urujya mu nakoresha ayo magambo yewe nuko nyine mbyirime nkababwira nyine ntabwo tuba tugamire kubivuga bashiraho. What in fuck's name is this? Ibi ni bikira kumva urwogero rwaragera imodoka y'aba bantu ruzana n'ibintu byabo. Parts in here. Kabwa twamuzanye. And where, pray tell, is the owner of this luxury? Dore iyi modoka y'agaciro gutya uzanya n'ibintu biriho. At the gas station. Babarega twabire kuri gas station ku manywa. Ethan will encourage him to cooperate. We baye byuzabwira Ethan nakemera tugakorana tugacooperatinga. Naho nani bindi. I don't like you getting my brother involved in your shit. This guy's some nago bachaka ko ivanga muri uyu mwana twako muri muna wanje azaje vanga muri uyu mwanda wawe. Uppity rich motherfucker who is at the right place. Bereka nubone bwambere twateye mu kirere wari twatsanziwe n'ibyakunda. A little bit of torture and ariko nazajya kuvuga turagatucaringa gatoya. Sorts of shit. Wende bano basenzi bombi umugabo n'umugore tubatocarinze. Baduha bank codes cyangwa se code za banke tukabikuza amafaranga yabo. Kidnapping tourists is your idea. Ushimuta ba mukera rugendo n'icyaje hukomeye kubera amafaranga. Not just make up for the short haul. Erega nani birenze nshimusa umukobwa. Fucking ass. Nabirenze mwana. The fuck up like today and I end you. Mwana uramusebe mugore uyu munsi nanakurangiza. Urayimva Flynn. Ngo bakanga ndi. Bashimusa umugore n'umugabo ngo bazababaze batange ngo pini za konte yabo bavidure udufaranga. Cyangwa se bank codes. Abatocaringa babwiri. Bwatinze. Bitonze. Tayari hakuno. Yababwira ati ikintu cy'agaciro afite muri iyi si n'uyu mukobwa nikundira mugore wanjye. Kombezezana akanyama bawusa. Awe. Turi. Last place on earth. Hano hanyuma kwisi last place on earth. Okay. Comedian. Ora mukomediye pe. It seemed funny to you? Nana bese cyenda fatira icyuma ku mukobwa. Urebe? Cyane cyo kiza hakuno hehe. Ni rwa Flynn ruza mu modoka. Hano harimo amakarita ya banki batora bakubita baravuga amapini n'ibiki byose. Have they hurt you? Sheri bageze bakubabaza. What do you think? Tekereza iki? Bafata itindo Flynn aza ku modoka rero muri butu yayo. Sangamo ibyandiko ibyangombwa by'ubutaka ererere. Sheri nafashe umwanzuro. Kandi mubarire Sheri.
ceceka mukobwa ceceka. No talking sweetness. Nta mpamvu yo kuvuga mukobwa muto. Uyu yari yanarimo arasaka imodoka inyuma muri butu. Sangamo imyenda, amajigisi, amajojingi, ni jojingi. Harimo za jojingi na jamba. Rebye mindani. Ni Flynn. Kumba nari utwenge tubiri. Flynn kureba. I can't do this anymore. Ntabwo ibi nabyihanganira. Shut up. Ndavuze ngo funga umunwa agakobwa we. It's been an experience. Ni experience nagize sheri. Kumbe Flynn ahari. Arebye kuri bwa bwenge. Abana mundi muntu. Nishira. Hari mundi muntu muri butu. Oh my. Mana nyagasani. See you in the next life. Uzabana ne mundi buzima sheri. Oya. Nuko wayitsindagira ku cyuma. Manigi yarasakuje. Nuko waziriyahura. Kumbera kari muri butu. Kaza kobwa kitwa Emma Ward kamwe twabonye mbasha amafilimi itangira. Manigi yabonye sheri bamaze kwiyahura. Afata intoki yaviyevu n'intoki. Avana mipingu. Yakure umukobwa wanjye. Kanyara mujyari mu ntoryi. Ndangije. Bataga kobwa n'agahinda. Betty. Betty. Betty sheri. Mukobwa mu experience yaramaze kugira baza yaramaze kurambirwa ubuzima. Kumbe kanyama. You dead fucker. Uramupfu amusenzi we. Manega yitonze. Fata rwa ruhorohoro. Uramupfu. Mbona agira icyuma. Basenze sha. Ufata urwuma. Ndakwepa. Yabaye mu ntoryi. That's where you're mistaken. Makosa ukoze ya mbere. True Claire. Nukwibeshya cyane. Fate. That's where Pingu mukananwa. Kibwe tatawe. True Claire the confusion. Wibeshye. Kibwe tatawe. Ewa. Hey, tatawe. Hey, tatawe. That was your first mistake. Tubiriko byatangiye no kusa ryambere ukoze rikomeye. Zip ties. Rimwe na mwifunza risani. Aribyo ukeneye kuyifunga neza. Maniga bamwice girlfriend we. Ariko kagakobwa ka Emma Ward leta yashakaga kari mu modoka y'umugabo naragashimuze. Je ne connais pas. Bati cyuma baguruga. Ka Emma bakavanayo. Can help here please? Hagire umuntu uzafasha no bana. Fucking shit, Flynn. Flynn kuba murije uyo mwana urimo. Fuck is that? Uwo mugabo asumvanye. Yarari muri buti y'imodoka rata. Smells like a fucking toilet. Bari baranuka nka nk'urujugunyiro toilette. Still. Baza mama agakobwa we. I'm gonna take this off. Ngiye kuvana iki kintu ku munwa. Ugerageza uceceke. Karabaroga. Karamuruma karatanyana ka Emma Ward. Flynn aragasimbukira. Kagorgira. Kakagorgi gatwumva nabi. Urebe. Bwatinze. Yelling. Barashwana bapfikira. Erupting downstairs. Bisa nkaho hasi biri kubera yari tare hatari. It's 2:30 in the morning. Yewe bwacye ni saa 8:30. Screaming like she's got bugs up her. No mukobwa barimo baratesha umutwe. Seems like Flynn. Bashini. That couple from the. Flynn yazanye umukobwa rwose mu modoka nyene katugumane sheri mwihore. Check it out. No, you ain't. Aya umva wisoka sheri. Mba nkubwire sheri. Ngomba kugenda bari no muryango wanjye. Nimba ari umuntu wabonye tugomba kumenya gahunda zuko zimeze. Bakazana hakurya. Uyise ninde kandi? Bamwicaza hasi. Flynn found her in the trunk of the car. Flynn amuzaza modoka y'iriya mugabo. Where is he? Ari he umukobwa arabaza. Where is he? Ari he umukobwa avugana ubwoba. You killed him, right? Namwishe siryo mumwize ukuri. Please tell me he's dead. Mumbwire please tell me he's dead. Mumwe ko yapfuye basi. Expand on he. Sobanura ninde nyine he. Expand on he. Sobanura uvuga ngo twishe. Mana nyagasani. We have to get out of here. Tugomba tuvana. We have to. Tugomba kuvana hakiri kare. Get Ethan on the radio. Now. Hamagara Ethan kuri radio. Now. Nona. Go. No, we Genda. leave now. We have to get out Tugomba tuvana nona hakiri kare. of here now. Asi icara hamwe. You let me go. What were you doing in the trunk of that car? Asi akora iki muri butu y'imodoka. Subiza. Answer. Subiza. Wakora iki? They knew they were coming, so we had to. Umva yarabizwe bari buza niba bashyize muri butu y'imodoka. Yarabizwe abapolisi bari buza. Gonna come for me. Kandi aza kuza nshaka njyewe. Telling us his name. Vuga ninde yitwa nde? He doesn't have a name. Ntazina afite. He's gonna come and he's gonna kill you all. Araza kuza kandi aratwica twese mwese arabamara. Dad, Ethan's not coming up on the radio. Papa Ethan nangana mari tate vure kumbe bano bajwana n'umuryango.
Keep trying. komeza ugerageza uhamagara Ethan. Ethan cyakanyama kimwe bakubise ipingu mu rwananwa. You're not gonna get him. He's already dead. Umva ko biri koze nawe muri guhamagara Ethan yasigaye n'uriya mugabo ahubwo ni umupfu. Ntabwo muri umubone. Fuck do you know? Obeza utese. Shut the fuck up! Asa Flynn wajya ufungura unwa wowe. Please just call the police. Ndabigize mwamagaye polisi akirika. Are you people fucking retarded? Aho mwataye mutwe cyangwa. No shit Garcia. Go off the road and wake Ethan. Umva musore fata imodoka ugenda Ethan murebe ko bimeze. This Flynn show's getting Reka jyane nawe kuko uguma n'igicucu ngo ni Flynn. Bajya kureba Ethan. Ethan ninde? Kanyama. Bana bafata imodoka barerekera. Kanyama yapfuye kare. Disrespecting. Ndambe kura mu gusuzugurwa. club. You earn your way around here. They don't respect you. Then umaze kuba umugabo icyubahiro ukeneye nanga ari cy'abantu nk'abariye. Yeah, like Flynn. Nawe utangiye kumera nka Flynn utangiye kunsuzugura. Bag, but Bari kwifata gutyo mwana. that means something. Aricyo bisobanuye. Practically blood. Nibyo sina amaraso n'umwana. This little girl doesn't buy you rights. Wa mwana kuba uryamana n'agakobwa gato nibwo uburenganzira kumva ko uri umuntu w'umugabo mukuru. And in that shit. This is my girlfriend you're talking about. Mama wone girlfriend wanjye avuga gutyo. Then watuje. Kumbe hakono. Arabaje kuri gas station ngo niho bajyanye ka gakobwa kamwe kiyahuye ndetse nane na wa mtipe sheri wako. Kugera ha basanga imodoka baru wateye icyuma mu ipini. Imodoka Ethan yari yajemo. Bafunguye. Bavana hano rume n'amabuye. All right, let's go. Ngaho tujye mindani. Zitonze. Ethan, you in here? Ethan uri mindani ni cyakanyama. Kimwe bakubise ipingu mu rwananwa. What the fuck happened to the radio? Nebyo byabaye kuri radio ra. Wanyerera mu maraso. Hayiwe. Dera tawe. Maraso menshi. Hayiwe. Aba mugenzi wabo. Ethan bamenyaga kanyama. Hayiwe. Zapfuye nkejo. How the fuck did he kill Ethan? Ninde wabayishe Ethan? No. Bana nyagasani. Ethan. Ntabwo nakwica Ethan memera ko ariyo yaba afite. What happened here? Hano byabagenze bitera. Oh fuck. Mwanda. Kureba neza. Bakomeje kureba. Komeza indani. Basanga nyamukobwa ziri hakuno. Wrong. Ben nagari byo pe. Flynn really fucked up bad, didn't he? Flynn yakoze umwana utagomba gukorwa. That way. Reba ku ruhande. Niko bimeze pe. Rangije. Banyaga tabaro. Hayiwe tata. Nganda. Banigaragara ariko. Kumbe hano barategereje muzehe hogo. Ariko nagagoka kandi ka Emma Ward. Here. I think they should fit you. Genda cheki imyenda yagukwira. Gerageza uhindure. Uri muranuka umva nk'urujugunyiro. None rwa rujugunyiro rwo mu cyaro. Yewe ngena hano. What's got into you, girl? Mukobwa yemeze biti. Maybe we should let her clean up. Wende yakukora isuku wanza karabe. Okay. Till we hear from Ethan, I'm not letting that one out of my. So tarumva Ethan cyatangaza nawe natuma mukobwa ave imbere yaho ndeba. Told you. He's dead. Nababwiye Ethan wo muri kuvuga yapfuye kare. Akakobwa karabizi ko wari agashimuza na wari umwicanyi ruharwa. You don't know my brother. Bavana bwanya nagumuze Ethan ni mubi cyane. Ego mugabo si ubutumbi. I never will. Ntabwo nzigera menya ko ntago ari muzima. I never will. Batere maiti Ethan bayidana hano mu modoka. Sunika. Bazana ikintu gitumbaraye. Tayari. Kumbe hano kubwa kaje kura mu mugongo ni ibikomere. Nako ntago ari ibikomere ni inkovu gusa. Happened to you? Byagize bite se mukobwa muto? Kabwa sari ufite akantu k'agaturuma akantu k'agahungabana witwa nde? Rakureba se. Yinjira muri douche. Avayo
zayikaraga. I have a question. Mfite ikibazo. Do you people have any idea what you're dealing with? Ariko mwabana mwamuzi ikintu muri kudiringa nacyo cyangwa? Where the fuck is the girl I told Umukobwa ari. you not to let her out of your sight? Nakubwiye ngo atavi imbere yawe ureba, gugume imbere y'amaso yawe. You know how you guys always make fun of me for watching all those reality shows? Hajya munyamungu ngajya museka ndeba reality show. Shows ibintu byanya byo bibaho. Well, just wait till you see this. Bako kuki mutatuma ndeba ibingibi. Bagatinze bashyira no reality show. Hari show yitwa American Crime. Families and shit? Totally into this one story. Ni zimwe mu nkuru z'abantu bagiye babura. Wasting my time. Ni yitwa ngo American Crime. Kumbe kuri ya show ya channel yitwa American Crime ya show barimo barekana ubwo bwabuze bamukobwa Emma Ward baramufite. That's you. Oye si wowe ra? It was like any other Friday night. Wari wagatanu ngindi yose. Lex. Nyuma y'ikiko cyitwa Oregon Art Complex. Night that would be seared into the minds of parents of 15 Ati rwose abanyeshuri 15 ubwo bari bagiye gusoza amashuri. Ward and her friends were Umwana umwe muri Oregon yitwa Emma Ward. having a party. Wene tuzo bari afite ikirori. End of the semester, like most students. Bari basoje igihembwe nk'abandi bose, nk'abanyeshuri bose. The celebration turned bloody. Ariko ibyari celebration byahindutse amaraso, kumeneka kw'amaraso. Bari abanyeshuri 15. Into the house. Was Umwida nyinshi muri iyo zabakoraga ikirori. you already there? Ariko nta n'umuntu asohotsemo. Police and federal authorities have Ariko icyo twabanje kubona hari umwana wabuze. happened. Nabuze ibyabaye uko byagenze. 15 students. Icyo twabanje kubona twabonye imirambo 14 haburamo umwe umwana umwe Emma Ward. Emma Ward, the heiress to the Nashville-based At Emma Ward was never found nagwege zabona Ward publication Emma Ward yari umwana w'umukire agomba kuzazungura se wo muri Nashville. empire. Akegura kwera rwose Ward Publishing Empire. Know the company yase ibitangazamakuru. That's when Hunter Richard Louis discovered this. Ati rwose uwitwa Richard Louis abivumbuye ndamwe mbahigi Louis niwe wabanye rwose umukobwa yanze ngo Emma alive babanye n'ikirahure yabyarikishije ku rukuta. Now we must continue our investigation. Emma aracyabura iperereza racyakomezwa. Icyo dufite icyizere nuko ashaka kuba ari hano hanze arimo rwose arasirasa n'ataza ahari. Ward family is offering a $2 million reward. Ati rwose umuryango w'uyu mwana w'umukobwa urimo atanga $2 ku gihembo cy'umuntu waba aramutse abonye umwana wabo. Ati rwose mumushaka bamushaka. Police are still searching for a 20-month-old toddler. Ati rwose turimo turashaka muri uyu mujyi wa Kansas City ndetse n'umuzenguruko w'iyi Kansas City. The show yanyu ya American Crime. Jackpot turakarimbuye tu. And the driver of the car? Modoka irahari. It's a maniac who did all that. Byose nuriya musozi wabikoze. Bitch, just payday. Hano umunsi wo kwishyura nyine nakundi. Ahubwo turaburiza. The heat from here to Oregon, hunting for the motherfucker who kidnapped her. Ubu abantu bose barimo barakata umujyi wa Oregon barimo barashaka ndashimusa umwana w'umukobwa. We're not talking about some nickel and dime highway robbery bullshit. Papa akambwiye ntabwo hano turi muri dure kuvuga ngo tugiye kwiba ahantu ngo tushaka udufaranga fucking money. Umukobwa wamukubise $2 bitekerezo. Emma. We're only here to help you, right? Turi hano kuba twagufasha. Sibyo. Jera mu maso karashika. Hano umukeba n'abacyajya gasuzugura. Hog. Howard. Nshaka tuvugane ijambo. Here. Wego mahano mu mucungi. Bajahamagara Hog. Yabwa ati ese niko biri kose ni umupfutu. Baraje bereka Hog murumuna we. Mafini kanyama. Iremoro. I want this motherfucker found. Sinzi ibyo mbonye pe. You hoofed it into the woods. Well, you didn't look hard enough. Uko biri kose umusenza ashobora kuba ari muri aya mashyamba mu muhige paka mumubonye. Nta kurya muntu anje muri umunanyi tumubone. At least we know he's not gonna go to the cops. Uko biri kose ntabwo ajya kureba abapolisi. Man who did this Umugabo wakoze ibi ngibi doesn't forget. ntabwo ajya yibagirwa. The man who crossed him. Ntabwo ajya aberwa mugambaniye. Kimwe no ko nakwibagirwa wanyiciye muri umuna wanjye. Get Ethan out of here. Mubana nambo Ethan. Murebe buryo kimwamujyana mu nzu cyangwa mu inyuma mu gikari. Hog avaye bishe muri umuna we. Ndende ni zose. Someone's moving them all over this fucking country. Bana bazana maiti hakuno. Bring him proper. Man umusenzi. I ain't digging that hole. Man nabone bucukuri cyo kumushyinguramo. Barimo barazigana umurambo. Ikigabo kiraremerera no mupfaremera ati. Rangije. Flies off him. Mona mukura amasazi. Clean out the back of the van. Man we gikanya gusukura muri van nawe usukura umurambo. Tuma. Nabone yatora guye umurambo. Batanya gusigana ukorera isuku umurambo. Basigaho mayiti.
mahiti yande ya Ethan. Urebe filime nakubwiye bitandatu rajombo cyo kirimo. Ethan yaje yica kana kagakobwa girlfriend w'umuntu bakira mu mahiti rizunguza. Urebe mahiti nyamunini irabuja. Mahiti nyamunini dore ngiregu ku murambo. Umbe ndani umurambo hari uwagiye akata umurambo awinjiramo indani. Yinjira mu mirambo indani barangira muzana mu rugo rwabo abamwiciye umugore raka. Baftera kari yo kubwari yashimuza arayishyiriye muri butu bananiwona moyezo umugabo yinjira mu murambo indani. You should have listened to me. Nababwiye mwakaye mwaneza amatwi mukanyumva. I need to know exactly what we're dealing with. Ndashaka kuba namenya n'iki turi guhangana nacyo muri aka mwanya. Where's the girl? Mukobwa ari ndavuga Betty. Dad. Betty yapfuye. Guess he was done with her. Bana bamurangije. Ngo? No, he would never do that, not to her. Umva ngababwiye uriya mugabo ndamuzi ntabwo yakwica Betty, ntabwo yakwica bana ngo yakwica Betty. You guys fucked up. Mwakoze ikosa rero. You really fucked up. Mwaraburije you really fucked up kubera yuko namwishe Betty mwese muri mirambo igenda you muri Walking Dead gusa. I right in guessing your friend will be heading our way. Ndabizi yuko uzakatubwire ejo shiteberaza twataka hano cyangwa. I am asking you a question. Ndimo ndakubaza. Ndakobwa. Baramuzi ko nindwanyi. Ka Emma Ward. Super. Baratangira. Mwagarika sha. Umufate. Bafata Emma yirwanaho. Emma rangije. Tabahuri. Or your brains running down those stairs. Yamena ubwonko bwawe hasi. Tabuja. Better get yourself a mop. Biba byiza washaka torosho kurakora ubwonko bwa benshi. Bakiraho. Ukobwa kureba abona umugabo yuzuye amaraso avuye mu murambi ndani no yarari. Ukobwa bonye maniga. It's fine. Sawa ntacyo kangaruke. My best hope of escape is while he's killing the whole bunch of you. Atamari rwangiye kuba nacika n'ibyiringiro nuko ahubwo bagiye kubica mwese nkataha amahoro. Urebe? I'll just wait. Kantegereza ahubwo sha muri mirambi igende. Nyegwe muri Walking Dead bodies. What a body. Ni imigezi n'ibindi nkabyo. Dead body ni mahiti. Komere bwatinze. Hakuno. Maniga banza kuza yidubikanya barongo. Hada muri nyabarongo ya mamagi. Avayo. Hano nobone muri butu y'imodoka harimo iki udustire twiwe. Azana ibihumetso hanze. Azana ibitafari aje gutora iki imyenda. Nabona hano harimo imyenda yi. Umbe ndani. Muri ka kanuzi nyuma. Kamwe agenda ni ndani y'ibikoresho. Materekomande. Vitamin ntwaro. Reba filime sasa. Fata ibyuma n'iminyambi. Mugabo n'umwicanyi mwiza. Bana baza kugira amasaha. That chick is worth 2 million. Ayo mwana kuko afite agaco ka miliyoni 2 cyangwa. Yep. Cyane. Fucking counting the cash. Start loading the guns. Dani gabanyuru ngubara amafaranga tangira upagira amasasu okapfa. Watch this bitch. If she moves, waste her. Muchungu ikarachika nimbujaga twa muyirase. Tamara. After we take off, lock this place down, shoot anything Tugisoka wowe itufungano hano. that comes through. Hageze ikintu turasa. Tamara ne bazijaga gakobwa. He's not going to find himself now, is he? Umba tugiye kumushaka ngo yakwishaka. Hang back and protect the girls. None se nago twagaruka tuganira n'umukobwa. Nobody's hanging back. We're hunting this Uriya mugabo ntakiri muhagarike kereka tujye kumuhiga. Nitumara kumurangiza tubone ko iki. Tubone ko twabona ngaro kuko tugashire se aduha amafaranga miliyoni 2. Agiye guhiga mariga mwishyamba. This motherfucker. Ayo musenzi. Tayari umwambi. Hey batatu. Beat you, idiot. Hachiza urebe. This motherfucker. Nyambi urutugu. Haywe. Barakurura. Gasiya. Oh. Hano ya hatezi. Minyambi myinshi bishoboka. Oh. Manigara aho hafi. Ndabamara na brag. Bapfa kurasa. Nyambere kizana. Uramubona nawe ndibona mwana. Kumba na wapi alikurasa hakurya. Nana ngwene rwana ngomugabo we karashika. Kumba hafi.
hari n'imbunda yateze. Aha, ubwo mucanganyikiwe. Mana arandashe ni badapfa. Apimye. Mana ari kugasenda baboye garagase naboye nako begiza gucanganyikirwa. Araciza jya gutikwa. Nababwiye ngo muri abapfu bagenda muri Walking Dead. Reka mufashe. Shaba murashanu habi kwibondo. Hari imbavu zitazihwana. Nababwiye nkabambi. Aiwe barapakira. Let me look at it. Ada ribano. It's just a flesh wound. Cyari gikomere kiri fresh. Uraza kumera neza. Nago twavara tudafite hogo. Hogo bamuracu urutugu. Fuck you, Flynn. Hogo yabaye amateka Flynn funga umunwa. You haven't noticed he's everywhere. Nta kintu hari cyo utabonye. We tits again. Amukubise umwambi urahinguranye mu rugongo paka. Bakira handi atangira guturika. N'imodoka zabo ziraturika nta gusohoka hano sasa. Hey! N'imodoka barazituritse. Somebody there. Today. Urebe. Mukobwa avuye yitonze. Yababwiye ati ubugabo si ubutumbi. Motherfucker. A man is not tumbies. Mugabo nagaro ubutumbi. Trapping us. Mbega ari marabategeza trapping us. Na uchikana. Those fucking people. Ntabwo ko yushe abantu Flynn. Kill what people? Abaye bantu. Kill what people? Abaye bantu. Ntabwo bikureba nawe wisakuza. Flynn, you might want to drop the bad guy routine. Erega Flynn twakwaje kwifta gahunda y'umuntu ya buri munsi. Uyu mugabo mwamweje musanga imana sanya n'umugabo mu restaurant. I'm your path to living and you seem to be bent on playing the dying game. Ati rwose nje kuba n'inzira yanyu yo kuba mwabona ubuzima gusa mwakoze amakosa yo kungura muri buti y'umugabo kubu ngubu mwinjiye muri dying game mukino w'urupfu. Kangande sura kangande. We're gonna die together, bitch. Bapfira hamwe baye karashika. Bitch. Namwita karashika bitwaye kiza. Kumba hano hari kimashini kijya gisika ibintu. Hano hari imashini isya. Nimba ariyo bakoresha barimo barasya. Inuza vyandashye. Aya bita vyandashye babyita. Akore biki? Hariya se muyobozi wabo sha. Hari imashini hano ikimashini gisikinya mazinga gikora vyandashye. Hajya babyita vyandashye. You might all be heroes. Erega mujaka bamwigira intwari. Bamanura mu cyuma. Bamanura mu gisyo. Aye ni gisyo bagita imashini isya yitwa nguki. Urusyo ni bamwe bakoresha ibuye. Bamuzana ku gisyo. Ku mashini. Bari kubagasura. Mutipe cyane umutindi. Agasura rongera zamuka. Kubagasura gatoya. Arongera zamuraho gato. You motherfucking cocksucker. Akubye uruhande. Trying to go from leader to martyr. Any thoughts? Urakoze amakosa yo kunyinjirira. Dore gutwi kwari kwanavuye kankukurireho rimwe. Ala ntabwo gutwi kwaye kucyumva pe. Akubye uruhande rumwe. I got the girl for you. Rega mukobwa namukuzanira. Namukuzanira. Ukomeza inzira yawe. Oya. You see, I'm planning on handling that little task on my own. Anagona rifite rega kuba nabinjira gusa mwambangamiye ibiro namaze gupanga uburyo n'ubyikemurire. I thought you were going to help me get things back to the way they were. Ati nari kumbwira ngo uraza kumbaje ibintu bisubiza uko byahoze ariko ibintu ntabwo byasubira uko byahoze kubera ko Betty Sheri wanje mwamwishe. Turn back time? Ntabwo mwasubiza ibintu nyuma, you can never turn back time. No. Oya. You know what I hate about the common criminal? Nangira abanyabyaha nkamwe baciriritse. So mediocre. Muri ibijiji cyane. Uravuga ibiki koko? Capacity that we achieve our very best. Ati ntabwo mujye mwiba ngo mukene kugira ikintu mwakivinga kizima. Niba mumeze nk'abandi bamuze nk'abayede mbona icyo nkora nige nta bindi. Who am I? Oso wondi we. Who am I don't know. Urumwicanyi. Aha. Afungurano. Serial killer. Mwicanyi. Sweet Jesus. Yesu mwiza pe. Serial killers deal in singularities. I'm a numbers guy, which makes me a total psychopath. Amwicanyi yawe mwamwe yabo kaba yabayitanye kare ariko impamvu narabayitana. It makes me a total psycho. Njyewe ndi umusazi byeruye. Niyo mpamvu nari nyene kubishimishirizaho. Rero hari hejuru y'ikimashini cy'inyama vyandasye.
hano kugutwi kwawe What really motivates me is the absolute need to get the job done. niba ari ikintu kimotiva muri isi ni ukubona akazi kanjye nkarangije iyo katararangiza manumva mbabaye namwe kubica ni akazi kanjye gatabaza umva Emma samufite cyangwa nawe mwamaze kumusoza mwamwishe Okay, you've served your purpose. mwakoze icyo mwagomba gukora aramuzamura shyiramo air conditioner ndavuga imiyaga any last words amagambo ya nyuma uretse evuga niba ari byo tubyicuze ntabwo ntabwo ari ubwenge pe kuko muri akano ka mwanya nakweye However, no. ntabwo nagushyiramo imiyaga shyira mu kimashini imashini nakubahagira sya amugira vyandasye birimo n'agasosi mumva imifupa imashini n'imifupa chepwe tata we cyo bita umufupa sya mufupa ngurakotagurika hakuna dawa mugabo arana buragi I bet you want to kill the man who did this to you. Your powers of perception are staggering. ati wakwicira umuntu wagushimuse byagenda bite ati imbaraga zayo n'ubushobozi bwayo ntabwo byahurira n'uriya mugabo Why you? kubera iki yashimuse wowe They wenda wakavuze ngo loves me. arankunda Hey, we're going to advance. gakugatanya kwibuka umugabo akigashimutara ahantu yabanje kajyana nabwo yakishe Let's meditate. manigara akajyanye ntiyakica kuko baganira akamubwira ati kumbe do araho hafi arana karibu nika Emma Ward kabambia narababwiye muri imirambo igenda Happened to my dad. data biragenda bite kumbe se bamuseye kare Dad, you didn't get along. erega we naso ntabwo muri butinde gupfa He wasn't the best role model. data niwe wari urumodo wanjye nawe unyumvire umusaza yibaga akibana n'abana be ngo niwe wari urumodo w'umwana yamuberaga intangarugero He's going to be tortured iso araza kubabazwa he's going to be tortured baraza kumubabaza birenze and killed. hanyuma yicwe nicyo nakubwira barakanga ndetse papa legend Why didn't he kill you? kuki se atakwishowe Trying to create me. ahubwo yarimo aragerageza kuba yandemamo ikindi kintu niyo mpamvu atanyishe What did he do to you? yakoze ibiki se Would he hurt you? yigeze kubabaza did he hurt you wabonye yambaza hano munsi y'akabondo You should have run while you had the chance. wa mukobwa we wakabaye wacitse kare igihe wari ufite amahirwe ariko mu gihe utacitse ibintu nta muti pe akuna dawa Alright, Dad. saba saba You're gonna swallow this. banza umwe afata inyanga Just swallow this, it'll take me out. akira umanza ufata ikinini buriya hari ukuntu kanyanga icyuya cy'amaraso ukumva ko utarimo urababara ariko n'umuntu buri kubabara One's dying on my watch, alright? nta muntu upfira aho ndeba agakobwa kavayo hayi bagarura amaraso bamurasha ahantu habi agasanga aboyi bakamennye Real help here, huh? indudwe arya niyo ndudwe Call an ambulance. Let me get right on that. mama ga ambulance yakari no mu nzira iza kumutora What about the Jeep? naho si jipe iri yanze It's been broken down for a fucking year. umva imaze umwaka rwose iri hasi nta kintu yakora Dad is dead. papa yapfuye Ethan is dead. Ethan yapfuye Denny's not doing so hot. kandi na Denny nawe nabona atameze neza I'm looking at your ugly asses, and guess what I'm thinking? I'm thinking ni bwose kamaguru no tufarizwa ntubi kamaguru cyane muratekereza fucking dead. kwaze turi abapfu ozikese Shit, what you think? Listen, bitch. ntawitaye kugira amatekerezo umva neza karashika When an old man was giving you the deep dickin' doesn't make you kuba my rwose panye mwari mumaze iminsi muryamana ntawe bituma mother. Uri And with him, mama wanjye which makes this my fucking. rwose kubona umuntu wapfenye nabyibwira nkamenya no kubikurikira agatanya bwa na mukase hasi mwatuje umwana na mukase nabo ubwabo basubiranamo mukobwa na mukase barambarana tayare ndagukubita mupfura umusatsi tayare nabo ubwabo basubiranyemo birahagije we birahagije umusore aritabigane Flynn The door. baramure ku muryango ari wakomanze Elias tini persone avec la portere hari umuryango witwa la portere ni portere ara portere ni umuvuga butumwa profete n'umuhanuzi no
Ouvre l'apotre. N'umuryango to n'umuryango. Mujaniraho. Ndende bajya gukingura. Take a peek. Cyenda urebe nyimi. Bitema ko banaje kuvurura. Ouvre l'apotre. Genda uvurure. I'll look. Sawa kagenda Debi. Kana gagakobwa kavayo rwose kabyimbye. Aza kuvurura umuryango. Kumba rero barashira mu kabondo ko hasi. Sendabo ibakamenye. Ariya gasendabo niyo pakiri hasi. Kaje mama buye. Araza arahengereza. Kureba neza iri ne persone pa. Abona hano hari igikapu. Bonyari igikapu. Ni hogo ninde? No, it's a bag. Ni igikapu. Igikapu bwoko ki? I don't know, just a bag. Na agashaho nyine kano batwaramo imondi. Agasha ugenda urebe. Na agakutiye. Aflini aza kurongoroka. Bamwe bwandeza cyane ko nk'abahayiramo ku isoko. Na agashaho. Narase agashaho n'umushaho bitaniraye. Urumva umuganga akoresha indodo kandi n'agashaho gakorwa mu ndodo. Wikingura umuryango wikingura. Whatever's in the bag is bad. Mwana kiri mu gikapu cyose ni kibi. Just get the fuck out of my way. Dekora se karashika mbere. Evelyn jayigize. Niyo mugabo usigaye aha. Aza kugashaho. Agafuka bagahambiriye hano. Kureba neza abona ya meta yande yes. Ina ni meta ya papa. Is that blood? Na amaraso muna gakapu kugafuka cyangwa. Close the fucking door! Avuze umuryango bwo gapfa. Motherfucker! Come on! Kigaragaza. Ajo se gikapu. Dore vianashe. Dore nyama se wabana. Dore nyama sosiso. Mana. Aiwe mwanda. Eddie, I have to get out of here. Devano mano sumkaja viano sheri tuchomoke. I can get the Jeep going. If Jeep na ichana. See? Wasa ze changu. Make a move right now. Nene kumvana umwana nyemeze naye bambura shanu habi. Don't last long. Nobody nago ndi burambe ni ngumana ndi umupfu. Kandi ko nacoboka ngigira ku bitaro. I can get that Jeep going. If Jeep na ichana ngagenda. Just the fuck out of here. Reka ndebe buryo nava hano. Maniga ari buryo yafata Jeep akicomokera. Kumbe do umurambo wande wa Etheni mugabo yavanamo iby'indani yicomekamo. Bagabo bagira umutima ukomeye. Amuhereza ko nake mugenzi maniga n'ubuzima buri habi. Bambura shanu habi. Imbunda. Patie bunduki. Okay, Dad. Sawa Deni. Pasi imbunda. You realize he's probably got the whole place rigged, right? Hano bamenye ko musaza ashaka kwateza hano hose. Sheru yiteguye cyane. Buriya bagona ni gitangaza umukobwa aramurizana sheri we. Nawe gumana ufata imbunda. Bereza rumena mabuye. Bachimande ya vianda sichezasi. Zase wabo. Muri famille muri kugira ngo so nakwanga kwita nabi. Nawe ndebere muraje umugabo yaraza abana be n'umujura, abana nabajura, agahungukera kazanye girlfriend wako no buyibanaga. Nawe ndebere. You shouldn't have let them go. Ntago wakabaye biratse ngo bagende. To you. Uriya mugabo se n'iki kuri wowe? Frini yatangiye gucisha make, tangiye gwana n'agakobwa kano ka Emma, karamwe atera kwagezwe ntago wakabaye biratse bakagenda. Unatsura mugabo mupfaniki. Because when they're dead, 5 becomes 3. Ati niba mara gupfa bari batanu barahinduka batatu. Last I checked, there's strength in numbers. Akenshi ko abantu bagenda batinda gupfa niko bakomera mu mibare. Bano bavayo. Sheri mo bebe. Kanyingura ni garage. Bavanemo icyo bavanemo Jeep. I love you. Ndagukunda sheri. Joteme mboku mwaosi. Ewe naramute maramukunda. Sheri bacana Jeep. Bacana urujipe. Yae mani shimwe. Yego grazie. Jeep iraka. Kumbe hafa. Anda, come on.
kuko ibi ni iki I'm gonna fix it. nakora ibiki umva ndimo nitunganya imodoka I'm gonna fix it. Leave me. dore ntusige don't worry ntugire ikibazo hazare buryo cyakora iki arebe niba batterie hari no zavuyeho yongera ture gira vuba mon pepe maniga yitonze kongura hano modoka nakandakane kahera nanda kumbe hafo I'm gonna try a few things. hano njye tunga tundukeya When I knock on the hood, you give the ignition a twist. bani nubona ngize tucane imodoka twagusire umva ko yatse It's only take a second. birafata amasegonda make kawa naco ceri ndagaruka mu kanya I will be back manigaza hakuno hindukiye aragera hano kuri battery umukobwa anahita yagiserera nacana imodoka cana birakaka biranga Danny, come on. ariko Danny byanze Danny w'amasabune byanze cana Yes, it's working. It's cera imodoka irimo iratsi Danny w'amasabune running flat. Danny perike umugabo guhindukira Danny guhindukira iruhande rwa Danny bamutwika agasura batsindagira kuri moteri agasura ka Danny Alright, get in the fucking car, please. ukagenda wazanye uruhara Danny woka apfa Danny nyuma y'uruhara baragiye batwika agasura amaraso amugeraho amaraso amutarukiraho batwitse Danny sura Danny shampoo kobwa aratangira bana igikoresho namwe bakoresha barimo barabarahira ibyatsi. We need to go right now. dushobora kugenda nona uzi ubwenge bwa nashiri kare We run. kwirukange Where are we supposed to go? tubageze You hear that? That was Amber. uri arusanga urwaro rwambaye rw'ijamba ndarize arimo arabaroga mu mashyamba amba mu nawe n'umupfu uzi ubwenge kurema akarege ducomoke ahubwo ahabwa ati muri abapfu bagenda muri wa walking dead amba mu mashyamba amba ndani ya mashambani amba mu mashyamba amugabo ageze aho yebwita imega umugabo ageze aha tuma mwibere kirahinguranye bageze aha yapfuye Danny ruhara Get in the car. yama mu modoka uruhara byo byarangiye nababwiye mwese muri abapfu bafata Danny n'undi baramuraje mu gasenda aboye wana apfuye gerageza gucika mwana muto kumbe cyari kizima kugira ngo akabi nawe ukajya Danny ntajya apfa ayiwe haranya gasani Just a second. ubona segaje amasegonda make yikandagira ku ngoto navuye utindi kandagira ingoto Oh my God, he's alive! arajari bamaze kandagira umwana kandagira ingoto. Look at him. You think we're doing him a favor? Cano yakwimarira ngo atapfuye cyane imodoka mushyira imodoka tumujyane umukobwa yicaye imbere ni Emma Ward yagaterega mwese muramira imirambo igenda mugabo akiri aho reba nanjoro nibera igahinguranye Why are you doing this? kubera ukirimo akora ibi ngibi Keeps me fit. bituma nguma ndi fit meze nk'uri mu myitozo Doing wrong. nta kintu kibi nagukoze Then I guess you're just unlucky. ahubwo ukuntu ufite amahirwe make rero niba nta kibi wankoze bavanaho ikimodoka mubisubiza ariko umugabo ati nta kintu kibi nagukoze ati okay niba nta kibi wankoze bivuze ngo uri umunyamwaku rero ufite amahirwe make arangije kumana afite akanzu ka GPS tracker imihumekere umuntu ugiye kukarenga wumva imihumekere abarwana n'umutima biha bicika intege umeze ngo batwetse igisura aba nabo bicaye Emma Ward arakanuye jackpot ajya mwabya murakarimbuye. Seems like I just saved our lives. How about some thanks? wenda bwari mwe nshaka nabaye ubuzima bwacu bakabaye nshimira
Yeah, I'm sure Denny's super thankful. Ntabwo gushimira ni Denny ntago ari wowe. Kumbe hakuno. Yuko yakaje yikurura ni Amba. Bamukubise na njorira hinguranye va mu mugongo paka mwibera imbere. Ko kitashyira amatara. We've come this far. We must actually live. Urakundi butwara umwanya ngane rwose na amatara ucanye. Tanya amatara. Bagonga Amba. Wagira ngo ematera umwako. Aciya cano. Aiwe zatamwe. Nganda. Killed the one person who actually had a soul. Wenda bwari mwisha umuntu ufite roho ikiri nzima. What's that make you? Ese byo bikugira iki? Okay. Ngira nabi noneho. Barakomeza. Paka hehe. Kubitaro. Make sure she doesn't get any ideas. Datuma zamuri mjumwe muremure. Bafata maniga muzana mu bitaro. Hari icyo kizaba ufite. Bavane Denny bagena munagi imbere y'ibitaro. Aho kujya bakora ibiki? Baganga baraza n'ubundi batabara imbabare. Mwana bisanga aho baye umunyamarwa kuri insho kuba nakwisha. Bamunaga imbere ya CHIK. Bana mujyana imikorera kuri urgence kandi Kigali. You see the moon really. Bomba hano arabageraga maneka ari ku kirenge cye. Hano arabahaze kanyanga. Yoji. Hey dude, did you get an accident or something? Bana wabonye ni manuka cyangwa twaruzuye amaraso. Something. Bisa nabyo. I mean, do you need a ride? Tena kareftira. Aha. Urambya yahubwo. Rebye inyuma nta muntu urimo. It just keeps getting better and better. Ewana nabona uyu munsi ugenda uba mwiza kurushaho. Arangije agenda yikorera hejuru ku modoka. Baraksera binjira itown. Barimo arava ruyenzo sirigenge. Genius. Muhanga nta gitekerezo ufite ra? Arabaza? Nkeneye gutekereza abakobwa imbaza byinshi. Kumbe hakuno. Ahandi baje kuri ka motel. Hamwe baraye bwa mbere Betty na boyfriend we. Hano bahuri na bino binanga. Gati zo mukobwa bamu modoka za hakuno. Aza mu gikari cya ya motel barayo. Ba mukobwa nde Emma Wadi. Tayari. Atani ikintu cy'igihombo. Bata hombos. Homboka. Tayari. Fati homba ariko. Hombedo. You might somebody there. Naho kare muri butu ni warara gashimuse bwa mbere. Abandi baranya bakamushimuta. I'm done running. Narambe kwirukanga. Then come to me. Ngaho ngwino usanga rero. Then come to me. Zitonze. Kubita kigabo. Ya filme sasa. Hey. Komanda. Kobwa. Fati homba kurutwe. Kumbe nyuma y'umukobwa. Kobwa barasamani gayitangira umukobwa. Ni Flynn. Deshiramo. Para agatego. Make one of those for your face. Antibarasara yamara no mwisura. Chuma. Nakabunda ku ruhande. Senzi. Hey! Tayari! Hey! Namukuma. Oh! Flynn! Ma, washota gasia. Flynn ngone jaya. Jaya bichi. Yawe. Fati Josi. Kinigisha amaguru ariko yitonze. Rubanda barakumira.
yitonze. Muchuzi hakuno tayari rugamba zakomeye bagabo baragigira babandi yayobye keza gufata imbunda aratabaye wa mukobwa Emma Wadi fata imbunda itonga umugabo. I must admit, umba kubyemera. I did not see that coming. Ntabwo nizo mbibona neza. I don't think so. Ntabwo n'ubura mwera kwica cyo mbikeka. Emma, we have something special. dufite ikintu duriye kiri special. Are you out of your mind? Wasaze, are you out of your mind? I'm very much in my mind. Ntabwo ndi ku murongo neza, nibwo ndi gutekereza neza. After all we've been through, nyuma y'ibyo twaciye mu byose Emma, you're gonna go with this? ngiye kugenda ndangije. Don't you find it trite? Ntabwo ugize ubona ko byari bikwiye. Your sociopathic stagings. Ati niyo stage ya nyuma rwose ndagaze urwego rwa nyuma rw'ubusazi bwawe. Dying. Tugiye gupfa. I don't know. Ntabwo mbizi. One of my sociopathic stages. Nimba etape ngezo y'ubusazi ariko kuyakaba irangira. Say exactly that. Niko nayo nakaba imbivuga. And then hanyuma I would say go ahead. Nakubwira ngo komeza Trigger. kururimba rutsundangize. Nimba ko ndumusazi ukiye gupfa. Ndati nta kibazo. Gakuruye naririmo. College girls. Kobwa umwiga pe. They think they got it all figured out. Rato akaba yamenye neza uko bigenda. It's called pump action for a reason. Barakocinga mbere yuko urasa. Dasa ku ruhande rwako. Yo niyo mbundu banza gukocinga. You can't kill me, Emma. Emma ntago wanyica. I'm deep inside you. Kuko indani muri wowe zana icyuma hamwe gafite inkovu. Breathe. Humeka banza humeke. Hawe mana. Danja bamubaza no ku ruhande. Kumba ubajyaga hose mpamvu maniga yamenyaga rero amushize mu ka GPS. Cyoki cyane ramura agomba kunyambura. Unasikia monamuru. Mon bebe. Muryamya akanya gato. Now it's time to set you free. Nicyo gihe ngo bohore wishyire wizane. It's time to set you free. Ukwe mu ka GPS. Yitonze fata bunduki wiwi. Dishiramo. Nakuri Chaflin. Asia. Chana humeka. Kumbe nyine kamateri. I think this guy stole my wallet. Cyako umusaza ari byuko fyanye muze. Muze yaramubonye bwa mbere yaje ararara. Stop. Thief. Dekera mujura. Yeswe. Thief. Kichwa. Itatawe. Uyabirebye. Unfortunate drawback to learning my name. Warogiye kuba icyumba mu izina ryanjye. Muzehe. Bwatinze maniga aza mu bitaro. Harugorye rumwe rwari Perike Deni. Na Perike Deni nawe yakuno. Bamwe bamutwitse urusura arangije aza hakuno. Yambaye nk'abaganga avanaho kanuza. Deni kureba. Deni shambo Perike. Ashira ku ijosi. Kamwe gafata impapuro. Ka file. No one lives. Nawe uzarokoka. Tayari. Deni bakandi ngo tubakana nkongoro.
yebwe tata we ni naryo zina rya filime No One Lives. Bose yabakozemo akazi ka Emma mugeza akareka kigende kibereho yakavanyemo ya GPS ariko abamwinzaho bose nta n'umwurokoka bari garaje avana itaburiya yo kwa muganga na itaburiya niba ari ikibaraho sinzi icyo bakiza ariko nziga ari umwenda wo kwa muganga. Rangije ajugunya hano muri PBL ajugunya muri PBL. Musore muto mwiza zisasikana yitonze tambuka yemye. Amakuru yagiye agaragara Emma Wadi arema yarashimuswe. Emma Wadi ibyagaragaye hana abanyamakuru bavuguruga mu mukobwa aramuzanye muzana kwa muganga. Emma Wadi amushyira umugenzi ambulance yaragizana Emma. Abanyamakuru buzura hehe kuri ambulance abanyamakuru buzuye kuri ambulance arebye imidani abona rwose Emma baramuzanye kwa muganga. Emma yaramaze igihe yarabuze umuryango waramuze ibaza hose yashize $2,000 z'idolari amafaranga menshi cyane kugira ngo ibaze ko $1,000 yari miliyari irenga y'amanyarwanda. Ubwo ni miliyari zingahe? 2 miliyari hafa noneho n'ubundi mafaranga burenga uko muzi ko $1 rivunda nyine murabizi. Ko bwamuzanye aha ngaha bamuteye igiserumu ni Emma Wadi. Ubwo na yari yaperutse uruhu rwaragiye rurahinduka kubera iki nuko Jenzi yaraje amunyuzaho mukoraho n'intoki. Umukobwa arebye umuntu umukozeho ageze gutya kureba abona maniga ngo yarashatse kumuramo ikindi kintu. Impamvu yashimuse ngo maniga atigeze amwica ntabwo yigeze amwica. Maniga aratambutse nta n'umuntu umuzi. Abari amuzi bose yarabahitanye bose. Kwirangiye nyibera nta ntungwe sinari mbizi kirangiye ariko Imana ishimwe wenda yari mita ya The Premier Florida one and only kuva muri Giti Business Group. Babwira ko yishyura 6 ukwezi na 2 ku cyumweru karya cyo filime za Sakala The Premier Junior Giti ndetse na Tirani Kabaka bebe. Ndabakunda cyane aya